Doctor Dongato Doctor made lock kinero name ngol pa la Chief Justice Windolo pe yen mano pengio la Chief Justice Windolo siga moy ngol ma utugima ko widano pole Uganda ka ni ret kun ngol enini ngol ma tikin je mano teklo kisi enu mo pikar malaj dal ma du temo ento ngagio chit iwangi la Chief Justice Owaco timme Miro ni kiza besije chana diga yele ki kwa matino where ya ki I twitch ma yanti you call iluzera because ma iloni to orgamenta en kono lungni ena chibilian dok kok ni pingo gite chwala en military court mabene ngole eneni kuba ki kese enuni where chani donge ngoloni in machal civilian mir peki chwali ikot pa muony onyoni muony mir peko medeki ngolo kot makwa kom civilian mero gin ma windoro ba la jwaj now Odonga to en tiklia en Odonga to wa ni ngolo kot ma la dit wa tin ngolo ni don wero wana churi wa Ywee yere kom la dit siga moy mogu guru wa kara no don duong no dong duong kadi ni la dit CJ ku work office ni netin en dong chalo yechu kadi la dit CJ work office team en bi dong chalo yechu otinyo te wa tie agonya. That's the quotation ma en mio lolaga ku yen yam mu kemme mageo kon chwe well look Odonga to on the clear da apoe berni wajo ile bachuli tim clear Dr. Maleng yada yet mogoma ki kerrekom one ikom la dit CJ mano kun ki kerro ki nero ka chuli kachi ina tawoni ki timikom CJ ken chi bolle nen kirano ki timu kerrekom jokobulanya Kijo mukan mapol mo ak in northern Uganda matunyo to po me ka Maleng so any mala dit CJ temoni adi de ne ofurcho kid wana chuli ma tamoni achuli dong meri go be yom me ko ngole lo la dit minister biar monsi ben reacting ni en gien machal government gien gijoro ngole piano no en dong democracy now giving you kidong give an recommendation magikaru now give real justice kid madong Supreme Court maladi CJ telo wieri umo mana ye lok matie